abashomesa basya ne babatora nabata tuyon tureba habwenshi abashomesa bamwe tubari well qualified no shanga omushomesa tanka kumubuza bishato ubwo akashome biki konkati bayoni babachijuma ne bareba ngo ogwashire ogutashire. Okay, so nibyo turi muntu tuganiraho niwe na Dr. Violet Kajubiri. Dr. Stakajira mu break wagamba okushomesa kukuru nikutandikira muka n'ekintu kikuru munonga konkanye nangu tugaruceho kacenyumaho aha kintu cha career guidance nyendo cha highlighting hokache aboko abishiki abojo abakuza kushoma nibajanga nyinaza kubaroye inaza kushoma ibyo bushomesa konkane babicenga nibabimanya mbwenu buri muntu rahanga kamuhangokwe buri muntu ayine birabo birhanga yamhaire kandi mbwene kinane kugambira abazaire n'abashomesa umurimo gwabo no kuhabura no kuhurikiza ngo umwana ugu icyarukunda munonga niki abajungu bagira passion ninga talent abamutu inamaraka ntweshongora abandi n'abeshongozi babarurangana noshanga n'abarkubeja umuntu bihaca ina konka ebirungi abarkubeja hano babeje ibintu birungi abandi numanye bibyo gukora amahoro mutura on television nyo kine kikirabo kandi ecyo ko kukimanya kikomhimbo wamanya uti nyowe iki ni ikikorage kukiro kuzaha kintu aho bari kugumana bakutera bakuganzya ubundi bakagira shomezi shoma science ntwenda ngo bumushaho n'abazaire bareke kuhaririza abana ntwenda ngo bumushaho ntwenda ngo bero ya twenda ngo beki mbona umwana agenda ahahara umutima abamubanga ishomero kungamwe ko kwetegereza umwana wawe warebe birabo bye wa muhamani umurye cye cyar kubasa nije gukora ikintu kirambiseho magara ikintu cyo cyukuru kubaho magara ukebesaho ukabona icyo kurya n'icyo kunywa ukaba umuntu ngwene kugira ngo kandi nicyo kureta nibura ryemerwa abo ko abantu benshi kubakoze umurimo gumwe emirimo ebura nyombuza abana kubeja ngira ntati ntotore ine kushomake umwana ngira ati business administration business iwe yenda kora muyoha mbene nibyebi uza kushanga imirimo itaroho ahabo kubabona mbateka cyo mbwena bazije n'abashomesa abana bazayishomera umushomesa mbuza no yenda gukora ki umwana mbyatubite n'umwana yenda kubaruye tamanya roya nichikwata hibona mambo roya izi it's a profession yawo ni professional kuza kusana mbwena abashomesa nabo kuri umuronda na nyowe nk'umuntu ningateka ngo mwashitama nawe ukagamba nawe ukaruja bitabana abatumarebe kibunje kibarko can you identify that mukachina chalinga iwe ko mushomesa akona ko nijamwe mukarabye mu ministry har major department ya career guidance tugira ngo mbere byo mention ija kugira amani abo ko abantu betombo itanka shomeki tungire murumo icyo kubanza mbaganira nabo nubamanye murumo erho ombitongore ki abo ko government yene twara abantu bake abandi abantu bakorombya abantu bakoro factory bakoro business konka ebintu bijampora kandi nicyo cy'icyo gambo twakwishyikayo bashanga batashikire mirimo abo kuba baba batakinjira abyahayiburu ningashuko bushomesa abutwa second choice third choice umuntu mbari mbagira ko ntuma bushomesa harimo mirimo konkoreba icyo kandi batari kugenda tarumusente konka yaba inejo passion bamureka kikore
When Dr. Katugamba kintu kya continuous assessment habwenki kituyobwire bwingi kureba ngu continuous assessment twagiteekamu amaisho tukagifollowinga tukagifaho hiine ekirungi ekigiro habwenki kituyobwire bwingi tukarinda nakyo tunje engenderwaho omusi yakweramu turebe actually continuous assessment egi eba y'amaani okuhereza ebibuuzo ebya buri kanya niyo continuous assessment abokuba abashomesa ekibakukora kuba kuheza nka topic emwe bahereza abaana test rero kandi bakizaho ya kabiri bakora ekyo mbwenu tinkwamya ngu n'ekintu kisya hariho ababaire nibakikora nyoni nyishko mu mashomero bamwe ningashe omu university bakabagezaho kutuha teste twaheza nka kose kibaire kiriho kunkate nibatamwa amani kandi ekya kabiri nibenda ngu maxes arigemu bazigaite aha kibuuzo ekyahamuheru nikyo ekikisi abokuba umwe nobasa kurwara obure kushitama ekibuuzo ekyahamuheru continuous assessment ningasho kwebibuuzo ebyo bya buri kanya nibireetera omwegi kufayo kuguma nashoma kutazaana reero aha muheru akanda kwisha kandi ekindi niwe omushomesa nofayo kureeba ngu abeegi bayetegereza ekindi nikimara abeegi obwoba abokuba nibaguma nibakora ebibuuzo batakifayo baitu kuza kutegereza abaana bapapa bamwe bakora kubi kandi nikireetera n'abaana kugira emico emirungi abokuba nabaine ekyari kukora tari kuzaho akaguma ategereze nazaana akagira n'emico embi kandi nk'oku nakugira omwana yarwara nibakozesa ezo maxes ehira omu bibuuzo ebyo mbwenu katukureeba teacher student ratio egyo engeri y'abashomesa n'abaana bakushomamu kokuba nogireeba oteekateeka ki ogira ngu ne reflectinga education system yiitu abokuba abantu baine concerns mbagira ngu abashomesa ni bakye abaana ni bingi mbwenu abaana baitu nibatunga indeed ekibashemererwa nibatunga kugira curriculum obundi noshanga omushomesa omwe nashomesa abaana 9 ogu n'omurimo gw'amaani konka nk'oku nakugambiire nikikuru omwana kutunga okushoma kuza omu ishomero nikikuru okukira okuguma omuka abokuba ekindi ekyakukozire nikiha aine okuza omu ishomero ninga kuguma omuka gavumenti niiwe ninye gavumenti nekorera ahambarira budget kandi buri omwe agiteireho amaisho nitwenda emibazi omu marwariro twenda enguuto z'okurabamu twenda amahego kutukuuma mbwenu twena kandi nitukora omu kiibo kimwe iriitwa abanyankore tukaturiira hamwe omwe atamu omukono omwe nabaasa kutamu omukono ashangye hataine ekirumu mbwenu nikyekyo ekiibo ni kimwe mbwenu ningira gavumenti neegyezaho buri omwe kumuha ekitongi yo nimutoora n'abantu abashomesa basya nayo nimureeba kintu hari problem egyo abashomesa nangwa abo nibaana benda emirimo nibaana batuhamiza ngu nyowe nimbaasa ekirasi nyowe nimbibaasa byona kunka ashoboye kuba arikuheza kuhikayo yatunga omurimo agaruka n'uwo omwe arikugaruka akagira ati tukababa baingi ati omurimo kw'abantu batyo konka ningira omu biro by'omu maisho hariho emihanda mingi gavumenti eratungiremu esente kandi obundi n'oruzaaro nirugenda nirukendeera abantu kuba kushoma obundi tubakuzaara abaana baingi especially rate ya population tukugira ngu turi abantu baingi
konka rate kaijaho naho ahabwe binde government yakozere nko kugema abana nko gukora ki twaba benjo murundo gumwe ntabwo cyo mesho na government na plan yo kushomesa obwana obuto ekireta kabasize hati nacyo ningira nikija kutamba bashomesa obwana obuto early childhood development yes bon doctor twagambira hakirware kitahiriye cya covid-19 turebere ngo abashomesa bingi actually now tudiyo tugamba abashomesa bingi covid ikiyahikire yateganisa twaza mu lockdown abashomeri bagacinga abashomesa tibishi hati twaza kumara ko tuta reka habagira mu za boda n'abagira abatangire ibyo buhinji n'abayone bakora za capata muhanda nibaguza capati nibaguza ibyo babona bwenu noreba mu covid-19 tworekere ngo nitwenda akuturabeho tushemeye kuba twina akarumo akakutubesaho konka tukamenya ngo tumara ko real n'akarumo mbwen ibona ukiteka kucece abashomesa bitu tureba barjombi baronda other options kubaho ibona ukiteka kucece mutu tukabimanyire ntabwo kuba covid ekija kortar watubandamira kandi hariho abantu bengi bagira ngo ombona kubortaro utekatekere obusinge kandi ombona kuba obusinge utekatekere ortaro kungana oshoti twabere turi ombona kuba obusinge twamanya kutekatekere ortaro taino wabere nakimanya taino wabere kyetekatekere nowe kuba government nowe kuba abantu buntu of course twine ministry ya disaster nekagezaho na za komite za task force zona na president na minister of health buri omwe akakore cyari kubasa n'icyo ntikisimira hanga mnonga bitu abantu mbone hati ningira nyowe kindi kugamba ngo abantu abo kuba hati turi mu rutaro tutekatekera obusinge kubura ije abo kuba mbwenu ikindi gambere cyo uko mahanga gaheru ina twire Germany bagira insurance ya byona no kuba urukutunde bitoke no kuba ukora ki mbwenu ningira ngo mbiro byo businge kubura ije twagire mpiha tukora insurance nk'abashomese ukira munonga bari mu private habo kuba hatano barkurra ngo batobu sente barebe ngo batunga insurance yebero bibi kubigaruka babone cyo kwemerera konka kunana kugambire aba government abashomesa bakatunga umushahara gwabo abo mu private nibagize rekizo kandi government egerezeho kubahezo billion 20 ngo bagire ekibakora kuka mbweni ko kwano chilewe bangu toshibe kubona kakarumuka because itwe no koreba tubiti najira karumuka katarambase kanyinda kwekura nari umashika kasente kana kache baho bayani bareta wage bill wage bill of course no kwa kurizobyaho so ni teka mbu abantu baza kushanga mu buso kwenda twenda kwekorakorana twenda atwagamba national insurance scheme insurance scheme wana shuri yamanaje basa unemployment scheme twata wage bill tukata kona insurance scheme tuzakubasa ngaha ningira ngo icyo umuntu arakunda ikibasika abo kuba ni wakigamba utabantu bashobeye izoba rumwe kintu kukiri kubaho utayine bwekoro nuyefuza mbweshi no bikatike mu insurance tekukira kutwara sente nyingi nebasa kutwara nka kimwe cy'ikumi
pasente emwe ahari 100 ninga ahari 10 konka abantu bino kukigamba aho mbwene nibabasa kugira ekindi kibaihama habwokuba nakiteeka konka ekikuru nokumanya ngu eki kija kitararire tikyo kyaza kuhereruka ntateekwa kubaho ebindi omunsi nyonka ntakumanya ngu hari abaho nk'eki omunsi yoona habwokuba nikyo gavumenti ehereire aba ba private esente ngo bagire eki bakora habwokuba n'abantu bayo n'obu hari wa private amashomero gakozesebwa abantu baitu n'abashomesa ati nibabasa kuzeeguza n'ebindi bike konka kandi ekyo kugira ekintu tukweta moonlighting ekyo kushomesa kukira munonga aba gavumenti kushomesa kandi akakora boda kandi akakora ekyo tikiri kureebeka gye habwokuba ebitwatwagambire ngo ibahekere habwokuba twine egyo code of conduct kirimu ngo utakora emirimo endiijo omushaha z'okukora obwo mbubona obasa kuzayo konka omushaha z'okukora tushemereire kushangwa kandi okwohibwa noyohibwa watandika kukora ebyo kora kureba habaho nkokuhumura nkaka break ogenda baza kukuronda turuhu kandi okushomesa tukushitamu mu kirasi konka nibyo ebitwantugamba kuhabura abaana kureba emirimo endiijo ebyo nabyo nibyetengesa eki gavumenti erikukora negezaho kukwatanisa n'abandi abantu aba buriijo niyo barikweta public private partnership mbwenu aho nibwo amashomero aga ga private agutwantugamba wagamba ekintu kya esente nizirwa omuyitwe aba private abantu bakuominga amashomero proprietors b'amashomero batwire nibeshengereza gavumenti ngo ebayambe ebacendereza aha mishoro nange bihe aha mishoro mbwenu mukiteekateeka ogira ngu gavumenti yakikora kirimu amagezi nikiyamba kandi akiibo kitu bakakwataho munonga okugambira amazima tindi omukugu omu byentaasya n'ebyenshohoza ebirikwetwa economics mbwenu tinkwenzire kukigendaho munonga ningira abakugu nibaija kukireeba bakikoreho nk'okukiri barebe ngu yaba nikija kutusiisira economy ningashi nikibasa kukorwa konka nimpereruka n'enfumu y'ekinyankore ngo engaro ibiri n'okunabisana mbwenu buri omwe nagezaho nakwata hari mugyenzi we aba private na gavumenti ngira nibaija kushitama aha meeza emwe bakitenseho baikirizane mbwenu tukumaliriza Dr. tureba byo no mu recruiting konka hariho okutiina ngu abantu abingi nibaranzya heru baja mu bintu nashora heru y'ebihanga ebi kaniza kubona omurimo oburakiza okukunda atungi hano mu Uganda n'akasente kana kakiraho iwe nokigamba kukitwaza kufeerwa abantu bitu ba professionals nanga abakurwa bitwine abantu baingi buri omwe aine obusinge aine obusinge kukora ekyarikura konka abarikukira obwingi nibaguma aha abarikugenda nibo bake habwokuba turikubasa kuzibira omuntu totagenda konka abarikugenda nibo bake kandi barikushangayo emirundi emingi tibirikubashemeza kandi kuba kuhikayo obundi bagaruka bahikayo azarrayo abaana akora ki konka oreeba ngu nayenda kugaruka omuka habwokuba aha nasigaho abantu be nikyo tusaasa obumwe ningira nikisaasa ihanga habwokuba ihanga nishashura esente okiheza kandi oburaho konka abamwe nibatuyamba kuba kuza heru obundi bohereza akashara abaana babanywani baabo bashoma konka ekikuru bakagumira aha mwene Dr. mwamuhurira Dr. buzima Dr. ni deputy w'akakiiko akakutoorana abakozi ba gavumenti
konko ministry yachi eyebyenyegesa na emizano Junior Waita Ministry of Education and Sports. Konkanyeshina ihamu kandi nishabangu niwo muzire oshitamyoko niwo abashomesa nakoshinjiriza. Shitama hansi tunjire ka vacation n'abana bitu. Mureke tushitama hansi n'abana tutandikiraho. Take it as chitwane Komugisha that happened. Mbwenu munyikize tuhendereraho murebera abana banyu mu bashomesa zo muka ebintu bingi no bashomesa zo muka tukweta disa blackboard. Okay, Dr. Nkweya natugambira mbona Dr. Yebare Mnonga mwebare kutureba Enshonga Y'eizooba ha TV West na Lynn Komugisha kandi kusiyobwiro bundi mukama barinde twaba Enshonga Y'eizooba yabane kukibwaho Powerman Super Kombucha. Omukwezi kwa kabiroko TV West ekwatanise na Bunyonyi Safaris Resort omwanya oguri kusingayo obuhereza burungi obwo kumuriramu no kweshemeza ahanyanja eya Bunyonyi omuri Kabare bakwira mugisha obwo kusingura orutayayo ahabwawe no mukundwa wawe orushashurirwe omukazano akesirwe nkunzi yanje kuba omusinguzi orutayayo rucyanguhi yekwate akavideo ahasimu ori kweshongore cyeshongoro cya rukundo eco runyankore rukiga runyoro rutoro ekiri kukirayo okushemeza iwe no mukundwa wawe yohereza video yawe aha WhatsApp number 0759 nituja kutera ecyeshongoro cyawe omu program yo mushonji nenga omuneneserezo omunyamugisha orayeshongoreje naija kwesingurira ecupa ya wine burizoba eya Red Star Wine kandi aze omukazano akamuheru aho arasingurire orutayayo orushashurirwe we no mukundwa we omuri Bunyonyi Safaris Resort omwanya gw'omutindo gwa higuru oguri kushangwa omuri Bunyonyi omuri Kabare ebirabiri na mushanju byo kwa kabiri 2021 ngunzi yanje aha TV West ehagirwe Bunyonyi Safaris Resort Kabare ahamwe na Red Star Wine amateka no bushonshoreki nibikuratirwa Sanya lake 3 wandibwa muwangu zino Mtahi wanje waburenje Y'eizooba kandi wasibote amazina ganje n'abanyata Derek Aina Dasha nisha kwisia jackpot yitu original million kaga ni 5 twajitana million kaga na mshanje cyo inakora kwa ngoraka sentaka pata simu ya washa heze oyimate star 185 star 98 hash ote namba za shatu zomjisha osika hakanya otaka senta kona kurugari shinjir 10 kisia amtwale 5 bwanyuma ote bwaka pin namba ka Airtel money na MTN mobile money cyo inakora kumenya shwangu wa kwa TV West sha ishatanechweka buramkaga kandi tumanya ngulake 3 nchibasika and it is possible Sanya lake 3 wandibwa muwangu zino Yigita Super 3 Y'eizooba otafero umugisha okusingura miliyoni 2 star M85 star ishatu hash a Airtel ninga star M5 star ishatu ari MTN tasi amwe namba zawe ishatu ezomugisha okuraseho TVW eka mu muhendo gwa kurugashirije rukume kikamitware 5